teman-teman, wow, kita kembali berpetualang lagi nih teman-teman nih. Wow, kita berpetualang mencari ondel-ondel, Tayo, Upin Ipin, boneka BT 21 teman-teman. Wow, itu suara apa ya teman-teman ya? Coba kita lihat di sekitar. Wow, ini lagi di pagar teman-teman tuh. Coba kita lihat teman-teman nih. Wow, nanti sepertinya kita tidak bisa berjalan di situ ya teman-teman ya. Wow. Oke teman-teman, sekarang kita mulai berpetualang ya. Berpetualang mencari sesuatu. Oke, coba kita lihat di sini teman-teman ya. Wow, ada boneka Cimi BT 21 teman-teman ini. Wow, oke. Cimi BT 21 teman-teman ini. Dia lagi tersangkut di pohon kedonggong teman-teman. Wow. Oke, coba kita mulai mencari lagi ya teman-teman ya. Kita cari lagi teman-teman ini. Kira-kira mereka ada di mana? Wow, ada topeng monyet teman-teman. Ada topeng monyet nih. Wow, kita dapat topeng monyet teman-teman nih. Sepertinya serem banget teman-teman nih warnanya. Wow. Oke, kita taruh di sini dulu ya teman-teman ya. Wow, coba kita cari lagi ya. Kita cari teman. Wow. Ini ada popit banyak sekali teman-teman. Ada popit. Wow, ada popit kuda, popit ayam, popit kucing teman-teman. Wah. Banyak banget teman-teman ini. Wow, popit topeng monyet, boneka BT 21 teman-teman ini. Oke, wah, ini ada mobil-mobilan Rooster SC teman-teman ini. Wow, mobil-mobilan Rooster SC. Wow, oke. Kita taruh di sini ya teman-teman. Wow, oke, coba kita cari lagi teman-teman nih. Wah, ada ondel-ondel ya teman-teman ini lagi bersandar di pohon jamblang teman-teman. Wow, oke, kita selamatkan saja ya teman-teman ya. Ondel-ondel lagi bersandar di pohon jamblang. Wow. Oke, coba kita mulai cari lagi. Kira-kira mereka ada di mana lagi? Coba kita. Wah. Ini ada ondel-ondel pocong, teman-teman. Ada ondel-ondel pocong. Wow. Oke. Ada ondel-ondel pocong nih. Wow. Oke, coba kita cari lagi teman-teman ini. Kira-kira ada lagi enggak ya? Coba teman-teman. Coba kita lihat di sini teman-teman ini. Wow, ada topeng ondel-ondel. Ada topeng ondel-ondel yang di pohon pisang lagi teman-teman ini. Wow. Topeng ondel-ondel si kumis tebal teman-teman ini. Wah, keren banget teman-teman ini. Wow. Oke teman-teman, sepertinya petualangan kita sudah selesai. Jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman. Oke, goodbye.